өткөнкү сабагыбызда эмнеге келип токтолдук эле, кимдин эсинде бар? Балки өкүм алынчу аяттар, анын саны канча экендигин ошону сүйлөшүү боюнча кеңешкенбиз иншалла. Biz daim ele uğabız, biz Kur'an'dan, hadisten hüküm alışımız gerek. Mına uşul Kur'an'a, hadiske kaytışımız gerek. Bizim negizgi bulağımız Kur'an, hadis dep aytabız. Uşul Kur'an jana hadis jana kança Kur'an. Jana biz kolubuzdu karmagan okup жүргөн mushaf ошо Kur'an'dın bardыгы hüküm alına turgan ayattarбы, же болбосо biz sanalуу gana ayattarбы. Şunu köpçülük adamlar bile vermeydi. Kur'an'ın bardыгы ele hüküm alına turgan ayatlar emas. Belki Kur'an'da gevir ayatlar var. Alar hüküm alınat gevir ayatlar var. Tarih Musa aleyhisselam'dan jana başka sahabalardan tarihtarı şoğu hüküm alına turgan ayatlar kança. Birinci emin Kur'an'dan başlay turgan bolsok, alımdarыбыз biz emin 4 mazhabtagı alımlardan da qanday pikirleri var. Biz özümüzün Hanafi mazhabtagı alımlardan pikirine toxtoy turgan bolsok, bizning Hanafi mazhabta eng bağlı deb eseptelingen Nurul Anwar degen kitap, bu usulul fiqh Hanafi mazhabtagı usul boyunca eng küçük kitaplardan birisi. Belki bu usul Nurul Anwar'da okugandan keyin adam Hanafi mazhabtın tüzülüşü qanday bolgondugун, anın hükümdörlü Abu Hanife qanday algandığı bizge bir açıklanıp kalat. Bilesiңер, Abu Hanife rahmatullah aleyhi'den bizge furu' kelgen. Furu' degen nerse fatvalar, qanday kılabız, namazdan hükümdörü, qanday kılsak bozulat, qanday kılsak toğra bolat. Abu Hanife'den hükümdör jana fatvalar gelgen. Abu Hanife'den bizge mutavatir jol menen gelgen Zahiri Rivaya degen 5 kitapta aytkanbız. Mına uşul Zahiri Rivayadan bizdin Hanafi mazhabtagı hükümdör fatvalar mına uşul jerlerden şeriatlar aytılgan. Bирок ba kirpiç zavoddu misal keltirip oşogo usul gerek. Bir mujtahid mutlak boluu üçün anın sözsüz türde usulu bolusu gerek. Usul degen nerse oşol hükümdü Kur'an'dan, hadisten çıgara turgan bir erejesi. Al erejesi bolboy turgan bolsa, al adam Kur'an'dan, sünnetten hüküm çıgara albaydı. Mujtahid mutlaktın kıyındığı şunda turat, şu mujtahid mutlaktın, her bir mujtahid mutlaktın özünün usulu erejesi boş gerek. Kur'an'dan, sünnetten hüküm ala turgan. Bирок Abu Hanife rahmatullah aleyhi oşol özünün usulların bizge bayandagan emes, belki daroo ele bizge fiqh hükümler gelgen. Anı giyin Hanafi alımlar Abu Hanife'nin kitaplarının furu'tun içine, başkaça aytkanda bize gelgen fatvalardan içinen usulun, janağı erejelerin karab izlep çıkışkan. Oşentip Hanafi mazhabta usul жазылган. Kaysi bir mujtahid mutlaktın eğer usulu bolbosa, negizi bolbosa, erejesi bolbosa, anı biz mujtahid mutlak dep eseptebeybiz. Oşonduktan 400-cü hicrattın 400-cü yıldan beri, başkaça aytkanda hicrattın 4-cü kılımından keyin azırkı mezgilge çeyin mujtahid mutlak gele elek. Bирок kıyamatga çeyin mujtahid mutlaktın eşigi açık. Mujtahid mutlak degende biz aytkanbız, ilimdin en akırkı çegine jetken adam. Anın narjağında ilim yok, anın narjağı paygambarlık. Oşondoy mujtahid mutlaklar İslam tarihinde az gana. Oşol hicrattın 400-cü yılından keyin özü usulun, başkaça aytkanda Kur'an sünnetten hüküm çıgara turgan erejesin hiç kim görgöz algan jok. 400-cü hicrattan keyin eldin bardığı je Hanafi oldu, je Şafii oldu, je Maliki oldu, je Hanbali oldu. Bирок kevrik adamlar mujtahid mutlak boldum men, şuğa jettim degen alımlar bolgon. İmam Suyuti rahmatullah aleyhi, Muhammed bin Cerir Tabari, kevrik alımlar İbn Humam, şunday alımlar biz mujtahid mutlak darajaga jettim
Deyt, жакшы экен, машалла, Аллахым разы болсын. Шундай бизге жаңылык болуптур. Эгер муштахид мутлак даражага жеткен болсоңуз, канаке усулуңуз. Негизиңиз канаке, чтобы сиз 4 мазхабтан башкача бир негиз менен келип, 4 мазхаб айтпаган маселелерди айта турган эмне усулуңуз бар дегенде бардыгынын өзү жабылган. Ошон үчүн алымдар иттифак болушкан. 400-чы хижраттан кийин азыркы күнгө чейин муштахид мутлак чыга элек. Ошондон бери бардыгы мазхаб кармап келатат. Анан кээ бир эле адамдар мазхаб кармабастан биз хадистен өкүм алабыз, Курандан өкүм алабыз деп келетет. Алардын сөздөрүн эч ким этибарга алган эмес. Кайсыл мамлекет башкарылган болсо, ал жерде муфти, казылары же Ханафи болгон, же Шафии, же Малики, же Хамбали мазхабында болушкан. Эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бизге фуруун бизге айтып, бизге жанагы фатваларын айткандан кийин эмне себептен негиздерин бизге айткан жок. Мына ушул жерде бир токтоло турган маселе бар. Усулу фик илимин азыркы мезгилде биз окуп атабыз. Усулу фик боюнча биздин Ханафи мазхабта көптөгөн китептер жазылган. Абу Ханифанын жана фатваларынан чыгарылган усулдар. Абу Ханифа эмнеге таянып өкүмдөрдү чыгаргандыгын. Усулу фикти окуганда биз эмне себептен усулу фикти окуйбуз, бизге кандай пайдасы бар азыркы мезгилде? Десе кээ адамдар айтат, ошол усулу фик менен азыркы биздин жаңы пайда болгон маселелерди, ошол усулу фиктагы эрежелер менен жаңы пайда болгон маселелерге алымдар чыгып жооп берет деп айтып жүрөт. Бул туура эмес пикир. Ал муштахид мутлактын эрежеси. Муштахид мутлактын эрежесин башка бирөө колдонгонго акысы жок. Усулу фиктан эмне себептен окуп атабыз десе, усулу фикти биз Абу Ханифа өкүмдөрдү кандай чыгаргандыгын билишибиз үчүн гана болду. Ошондуктан дагы баса белгилеп айта турган маселе, эгерде усулул фикти Абу Ханифадан кийинки келген алымдар колдонуп жаңы маселелерге жооп бериш керек боло турган болсо, Абу Ханифа айтат эле, усулул фикти жазып койгула, мен ушул негиздерге таянып, анан мына өкүмдөрдү чыгардым. Менден кийинки келген алымдар шундан мен чыгарбаган усулдарды, маселелерди чыгарсын демек. Абу Ханифа ошону айтпадыбы, демек менин ишиме аралашпагыла деген сөз. Ал усулу фикти мен өкүм чыгарып койдум, силер чыгарып койгон өкүм менен жашагыла деген маселе. Анан азыркы мезгилде кээ бир адамдар биз усулу фиктан şu маселелерди алып, анан өкүм чыгарабыз дейт. Андай маселе жок. Жаңы маселелерге, жаңы пайда болгон маселелерге башка жол менен жооп беребиз. Абу Ханифа бизге эрежелер түзүп койду. Ошол эрежелерден өкүмдөрдү муштахид фил мазхаб, мазхабтагы муштахидтер мына ошол түзүлгөн эрежелерден анан жаңы пайда болгон маселелерди чечет. Усулу фик менен эмес. Ошон үчүн мен мисал келтирип жүрөм. Усулу фикта ал-амру яктади вужуб деген эреже бар. Ал-амру яктади вужуб. Ал деген нерсе буйрук милдеттүүлүктү талап кылат, же милдеттүүлүктү милдет кылат деген. Качан гана Куранда, хадисте бир буйрук келе турган болсо, демек аны аткаруу бизге милдет болот деген Абу Ханифанын эрежеси бар. Эгерде биз ошол эрежени азыр колдоно турган болсок, машалла, жакшы экен. Анда колдонолу. Кантип колдонолу? Курандагы, хадистеги буйруктарды ошол эрежелерге салып көрөбүз. Эми биринчи ошол шариатта өкүм алынган эрежелер боюнча битип карап көрөлүчү. Аллах Таала Жума сүрөсүндө Estağfurullah billah ve izâ nudiya lis-salâti min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillah. Eğer cuma günü sizlerge çakırık bolsa, azan aytılınsa fes'au degen Arap dilinde buyruk bolat. Fes'au ila zikrillah, cuma namazga, hutbaga şaşılgıla degen. Alımlar uşul ereceden fes'au degen buyruk boludan. Janagı usuldagı erece al-amru yaqtadi vujub. Buyruk adamlarga mildettүүлүктү kılat dedi. Demek fes'au şaşılgıla cumaga degen buyruk bizge cuma namazının parzdığı bizge öküm boldu. Жақшы ке машалла түшүндүк сонун экен. Бирок жума бүткөндөн кийин ва иза qudiyati salati min yawmil jum'ati wa iza qudiyati salati fantashiru fil ard. Эми жума окулуп бүткөндөн кийин жер бетинде таркап тренингди кылып кеткиле dedi. Fantashiru дагы буйрук. Жанагы эрежеге салсаңыз
al-amru yaqtadi vujub. Demek buyruk millettүүлүктү талап кыла турган болсо, жума күндөн күн сөзсүз түрдө ишке кайтыш керек болот, парыз болуп калат. А бизде кандай жумадан кийин эс алып жатабыз. Эрежеге түшпөй калды го. Ооба. Эгерде сен муштахид мутлактын усулдагы эрежелерин колдоном десең, ушундай болуп калат. Аны Абу Ханифа башка далилдерден, сахабалардын амалдарынан, башка хадистерди карап туруп, ооба, жумага барыш фарз болду. Бирок жумадан кийинки буйрук бул мустахаб дейт. Кааласаң ишке бар, кааласаң эс ал, кааласаң туугандарыңы зиярат кыл. Эгерде муштахид мутлактын эрежесин алып мен өкүм чыгарам десең, анда адашасың. Дагы башка маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астына бир жаш бала келип калганда, "Я гулам, саммилла." Эй бала, тамакты жегенде бисмилла деп айткын деди. Саммилла деген ай бисмилла деп айткын деп буйрук берип атат. Усулдагы жана эрежени алсаңыз, ал-амру яктади вujub, демек буйрук важиптыкты милдет кылабы, демек бисмилла деп айтышыңыз важип же фарз болот. А бизде сүннөт. Кандай? Анда эмнеге эрежеге түшпөй? Ал муштахид мутлак өзү билет аны. Кээ бирки буйруктары фарз болот, кээ бирки буйруктары сүннөт болот, кээ бирки буйруктары мустахаб болот. Аны бизге окшогон адамдар билбейт. Андан кийин не деди? Кул бияминик. Оң колуң менен же деди. Кул деген дагы буйрук. А буйруктун баардыгы милдеттүү талап кыла турган болсо, оң кол менен жеш фарз болуп калат. А бизде оң кол менен жеш эмне? Сүннөт. Ошого биз айтабыз. Абу Ханифанын эрежелери менен сен өкүм чыгарба, сен билбейсиң аны. Аны сен билип кой, качан гана Абу Ханифа бир өкүмдү чыгарган болсо, ошол өкүмдөр кандай алынганын билиш үчүн гана усул фикти окуйсуң. Болбосо адашасың. Сакалдын маселеси боюнча. Сакал коюнун өкүмү эмне? Сүннөт. Ауфу лихя, ал пайгамбарыбыздын буйруктары бар го, сакал койгула деген. Ал-амру яктади вujub. Демек буйрук милдеттүүлүктү кылат деп кээ бир алымдар важип деп алган мына ушул жактан чыккан. Сен усул фикти иштетпе. Хадистен өкүм алба. Сен Ханафи мазхабтагы алымдардын сөзүн ал. Ханафи мазхабта сакалды алымдар эмне дейт? Имам Сарахси өзүнүн Мабсут китебинде сакал сүннөт дейт. Болду. Качан гана биз Курандан, хадистен өзүбүз өкүм чыгарып баштаганда өкүмдөрдө алешемдик кетет. Ал өкүмдү буйрук фарзга айтылганбы, важипка айтылганбы, мустахабка айтылганбы, сүннөткө айтылганды билбейбиз. Ошон үчүн биз Ханафи мазхаб же болбосо бир мазхабты эрчүүгө милдеттендирип атабыз. Биз билбейбиз, Курандардан, хадистерден өкүмдөрдү алууну биз билбейбиз. Билбегендик үчүн мазхаб кармап атабыз. Эгерде биз Куран хадистерден, усулдун эрежеси менен, хадистерден өкүм ала ала турган болсок, анда менен биз мазхаб эрчип атабыз. Мазхабты эмне себептен эрчип? Куран, сүннөттөн биз өкүм ала албайбыз деп эрчип атабыз. Эгерде түздөн түз өкүм алабыз десек, ушинтип кээ бирки парызды важип деп алышыбыз мүмкүн, мустахабты фарыз дешибиз мүмкүн. Ошондой болуп адашуу болуп калат. Биздин Ханафи мазхабында сакал коюу сүннөт. Анан кээ бирде айтылып калат, ал алымдарга важип, бардыгына сүннөт болду. Бүт. Бир нерсе бирөөгө важип, бирөөгө фарыз болбойт. Болду. Намаз сага да парыз, катыныңа да парыз, чалыңа да парыз, балага да парыз, кызга да парыз. Болду. Бирөөгө важибыраак, бирөөгө фарыз болбойт. Болду. Сүннөт, сен менен оң кол менен жешиң сүннөт. Чалга да сүннөт, кемпирге да сүннөт, балага да сүннөт, алымга да сүннөт, жахилге да сүннөт. Болду. Ошого маселелерди алып аткан эмне себептен Ханафи мазхабтын негизделиши жөнүндө сабакташууларды айтып атабыз, адамдарга түшүнүктүү болуусу үчүн. Өзүбүз билип Курандан, сүннөттөн өкүм албайлы. Эгерде Куран, сүннөттөн түз эле биз деле өкүм ала беребиз десек, анда жанагы кээ бир жамаатка окшоп калат, айырмабыз жок. Биз мазхаб кармайбыз дегенибиз эмне дагы, анан каалаган мезгилде өзүбүз Курандан, хадистен өкүм чыгарганыбыз эмне. А өкүм чыгаруу үчүн сен муштахид мутлак даражага барбасаң, мазхаб кармоо сага милдет болду. Бүтүн үммөт, аалымдар 4 мазхаб ижма болду.
mujtahid mutlaka darajaga жетпеген alim bolsun, jahil bolsun, mazhab karmaşı bildi. Alemi жаңы маселелерди азыр ислам бизди кыяматка чейин бардык суроолорубузга жооп берет деп атабызбы? Жооп берет деп атабыз. Башка пайгамбар түшпөйт. Жабраил алейхиссаламдын вахий менен түшүүсү токтоду. Эми азыркы маселелерди кантип чечебиз? Жаңы маселелерди. Банк маселелери бар. Өткөндө онлайн нике деген маселе чыкты, адамдардын бардыгы онлайн нике жок деп кыйкырып чыгышты. Ошол маселелерди кимдер чечет? Эми мужтахид фил мазхаб. Мазхабта мужтахиддер чыккан. Мазхабтын ичинде мужтахид мутлак дегендер булар Кур'ан сүннөттөн алат. 400-жылдан кийин Кур'ан сүннөттөн өкүм алуу токтоду. Эмнеге токтоду? Эмнеге токтоду? 400-хижраттан кийин. Алымдар 400-хижраттан кийин Кур'ан сүннөттөн өкүм алуу токтоду деп айтты. Мен мүмкүн бир 20-30 алымдын өмүр баянын окуп бере алам китептеринде. Себеби мына сөзүбүздүн башына келдик. Канча аят бар жана канча хадис бар. İmam Molla Civan özünün Nurul Anvar деген kitabında bu Manar İmam Nesafi'nin Manar деген kitabına bergen şarhında şunday dep bayandaydı. Bu usulü fiqhda. En İslamdağı Hanafi mazhabdagi negizgi kitaplardan. İmam Nesafi aytat: "İ'lam anna usul-aş-şer'i thalathatun." Bilgin şeriatın negizleri 3 deydi. El-kitab, birinci Kur'an, ve sünne, Peygamberimizin sünneti, ve icma'ul umma, jana ümmetin icma'a. Ümmetin icma'a degende bizim neyini bilemiz? İcma' ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başkaçarak tağırağı icma'us sahaba. Sahabalardan icma'a. Hanafi mazhabda icma' deyiledir olsa, icma' as-sahaba, sahabalardan icma bolğan meselesi. Ve aslu rabi' 4. negiz el-qiyas, bu salıştırуу bayağı Kur'an'da sünnette gelgen nesnelerge mujtahid mutlak başka bir nesneleri salıştırıp dağı milletli kılat. Ana aytkanbız, janağı ribanın tuz, arpa, buğday, riba boldu, 1 kilogram, 1,5 kilogramды satış haram boldu. Emi ağa keyinki Abu Hanife daha başka nerse koştu. Temirdi koştu, albastırdı koştu. Sebebi makil vel mavzum bol oturgan bolsa, alar da gelir. Anı mujtahid mutlaqana qiyas kılalat. Biz qiyas kıla albayız. Biz emne kılabız? Biz Abu Hanife'nin düzgün sistemasından çıkmayız. Bu oldu. Emi uşul jerde Molla Civan aytat: "Vel muradu minel kitab." Joğacakta el-kitab döwedimi? Şeriatın negizi 3 degende birinci el-kitab dedi. Kur'an dedi. Degende el-muradu minel kitab adul kitab. Aw ba'dil kitab. Kitaptın gebiri dedi. Bardığımız Kur'an'ın bardığından hüküm alınmaydı. Ve huve miqdaru 500 ayet. 500 gana ayet var dedi. Kur'an'da hüküm alınatı. 500 gana ayet var Kur'an'da hüküm alınatı. Başka alımlar 600, 200 arganday degen pikirler var, adamların özünü düşünüyor jaş. Hanafi mazhabda 500 gana ayet var hüküm alınatı. Vel baqi qisas ve nahvu. Andan başkalar kıssa, Musa'nın kıssası, Davud, İsa, Muhammed aleyhisselam, Hıdır aleyhisselam, İsa aleyhisselam, toltura başka kıssalar. 5 navaldar, 5 ahvaldar, Yahudiler, uşlar boyunca. Demek Kur'an'dan hüküm alına turan 500 gana ayet var eken. Ve hâkedel muradu mines sünne. Oşonda ile sünnetten dağı, joğacakta ve sünne dedi, sünnettagi negizgi bizin hüküm alına turgan bulağımız. Algança sünnet, kança hadisten hüküm alınat dese ve huve miqdaru 3000 hadis var dedi. Bu oldu. Ala ma qalu. Başkalardağı 1200 degenler var, 2000 degenler var. El-muhim 3000'den 5000'nin tegereginde gana hüküm alınatırgan ayatlar var. Alımlar basa belgilep aytat 400 yıl
Mujtahid mutlaqtar uşul 500 ayat menen 3000 hadisten çıgışı mümkün bolğon ökümdördün bardın çıgarıp bitdi. Al rezink emes, çoyulup kete öğretirgan. Boldu, bir hadis aytılındı, andan çıgışı mümkün bolğon ökümdördü je Abu Hanifa çıgardı, je İmam Malik çıgardı, je İmam Şafii çıgar, je Ahmad ibn Hanbal çıgardı. 400 yıl şul 500 ayat menen 3000 hadisti kazıştı. Kendi kaçsangdırı tügünöt da. Andan keyin ne oldu? Andan keyin ellerden bardığı oşol 4 mazhap tüzüp koygon ereceler menen yaşap başladı. Mazhap karmalıp başladı. Emi bir öçüğü men Kur'an'dan, sünnetten öküm alam dese sen kıynalbaylı koy, senin kıynalganına orun yok. Mujtahid mutlaqtar çıgışı mümkün bolğon ökümdörü çıgarıp büttü. Daha çıgarasın mı? Çıgar, bismillah kanak. Gel. An üçün senin özün janagında usulun ereceğin boluş kerek. Kur'an sünnetten çıgara turgan. Jana kirpiç savatты misal keltirgenimizde kalp dedik ko. Kirpiç çıgara turgan. Kana alıp gel. 4. hicrattan beri hiç kim çıkkan yok. Biroq kıyamatga çeyin eşigi açık mı? Eşigi açık. Biroq barбы? Yok. İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi özü Şafii mazhabında men rutbatul ijtihad, mujtahid mutlaq darajaga jettim dedi. Maşallah жақсы ekan. Qana usulunuz? Şu 4 mazhabtan artık bolğon usulumuzda alып kelingиz. Kur'an hadisten hüküm ala turgan dedi. Bir nerse jany Malik çıgargan, anı İmam Şafii çıgargan, ana Abu Hanifa çıgargan. Özüňizdiki qana. Yok degenden keyin bardyk aytganda sen Şafii mazhabındaky eň çoň alımsın. Bismillah. İmam Suyuti Şafii. İmam Muhammed bin Cerir-i-Tabari'de dağı, Tafsir-i-Tabari degen çoň kitap var go. Bizdin eň uluu kitaplarymız birisi. Tafsir ma'thur. Jana hadisler menen toptolup жазылган tafsir. Al kişi dağı 203-nji gılımdın alımı. Men mujtahid mutlaq darajaga çıktım dedi. Maşallah. Qana usulunuz? Yok bu? Anda жақсы ekan. Siz bir özünü qarmana beresiz. Hicrattın 400. yılından keyin adamlar hareket kılsa da bolbaydı. Biroq mujtahid fil mazhab, mazhabtın içinde mujtahidler çıkıveradi. Kıyamatga çeyin hazırda çıkıveradi. Anın içindeki meseleler, жаңы meselelerge mazhabtın içindeki ereceler menen meseleleri çeşip beredi. Bir misal. Men boza жаңы maseleye girmeydi. Sebebi жаңы meseleler kандай çıkartıp atабыз? Eski meselelerin bardığın bizim mazhabta var. Kaysı meseleni aytыңыз bizim mazhabta var. Bizge hazır mazhabtın içindeki жаңы alımlar, жаңы payda olgan meselelerge kim süyley aladi? Hazırkı mezgilde bir alımlar var, şol Hanafi mazhabtın içinde mujtahid darajaga jetken. Maga bir oy geldi. Men daima bir nerselerde oylap izildengenden keyin sözsüz türde ustazlarım menen kеңешем. Elge mintip ele çıkıp aytpayм. Jana elder kebede түшүнбөй kalıp atpayбы биздин сөздөрүбүзгө, ошол тартпай kalıp атат. Ötkönde onlayn nike bolot desek astagfirullah kayerде бар экен. Ançun kitap okuş gerek. Kitaptan tappasanız, gelseniz men kitaplarını görgöz berem. Hanafi kitapları. Bir meseleni men жүрөгүm ушунчалык оорugandыкtan ошону карадым дагы, дайындап устазым Салах Абул Хазга жибердим. Кайсыл маселе? Азыркы мезгилде аялдардын зулум көргөндүгү аябай көбөйүп атат. Эгерде нике күбөлүгү бар боло турган болсо, жакшы. Нике күбөлүгү жок, жарандык нике менен жашаган кээ-бир биздин жарандарыбыз бар. Талак бер десең, күйөөсү талак бербейт, зулум кыла берет. Кааласа келет, кааласа келбейт. Тиги аялдын өмүрү өтүп атат, ал же турмушка чыга албайт. Турмушка чыгайын десе, күйөөсү бар. Талак бер десе бербейт. Нормалын жаса, нормал жашай албайт. Сотко барса, силер нике күбөлүңөр жок экен, силерди биз карабайбыз дейт. Муфтиятка келсе, сиз таксырым биз өзүңөр чечип алгыла дейт. Себеби муфтиятта андай күч жок да, бирөөлөрдү ажыратып кайра
Андай полномочия жок муфтиятка. Ал эмне кылат? Өмүр бою ошонун астында кор болуп кетиши керекпи? Анан мен китептерди карап отуруп айттым. Биздин Ханафи мазхабта казы, башкача айтканда сот өкүм чыгарып, эки күйөөсү менен аялдын ортосун жокко чыгарып бере турган бир гана абал бар. Ал эгерде аял менен күйөөсү үйлөнгөндөн кийин эркек иштебей кала турган болсо, аялы казыга арызданып барса, казы экөөнүн никесин жокко чыгарып берет. Эми андан мурда экөөнө убакыт берет, мынча аракет кылып көргүлө, дары ичип, врачка барып аракет кылгыла дейт. Ошол жердеги казынын өзүнүн үрф адатына каралат, канча ай берет, Анан ошол айдан кийин кайра экөөнү чакырат, эмне болду, иш болду, болбоду десе, анан казы экөөнүн ортосун эмне кылат? Жокко чыгарат да, аял башка бирөө турмушка чыксын да. Анын астында кор болуп жашабастан. Анан мен айттым, эгерде шариятыбызда ушул жыныстык мамиле үчүн аялдын укугу корголуп аткан болсо, ошону казы карап чыгып туруп экөөнүн никесин жокко чыгарган болсо, азыркы мезгилдеги зулумдук кылып, таяк жеп, кулагы кесилип, мурду кесилип, өлөйүн деп аткан аялга казы эмне себептен талагын түшүрүп бербеши керек. Бул жыныстык маселе бир эң жөнөкөй маселе го. Бул жерде өлүм менен жашоо маселеси болуп атат. Демек, биз жаңы маселе да булчу. Жаңы маселеге тиги ошол казынын жанагы айнин дейт, күйөөсү жарабай калгандан тахриж кылып, азыркы мезгилде зулум көрүп аткан аялдарга казылар талагын түшүрүп берсе болобу, күйөөсү каалабай жатса дагы. Деп устазыма жаздым. Жазсам, окуп көрүп айтты, машалла, Алла разы болсун, өтө жакшы пикир. Жакшы ойлонупсуң. Бирок бул ойлонгонуң шариаттын эрежесине туура келбейт. Кандай туура келбейт десем, тахриж деген маселе жанагы жаңы пайда болгон маселеге жооп бериш керек болуп атпайбы азыркы аалымдар. Тахриж болуш үчүн жаңы маселе болуш керек болжобай дейт. Сен айтып аткан маселе жаңы маселе эмес. Ал зулумдук ошол пайгамбарыбыздан бери эле Абу Ханифанын заманынан бери эле келет, ал маруф, белгилүү. Эгерде ошол зулумга казы экөөнүн ортосун жокко чыгара турган боло турган болсо, Абу Ханифа эреже жазып коймок бир далилдерин. Демек андай нерсе жок. А сен тахриж кылам десең, жаңы маселеге сүйлөйм десең, жаңы маселени сүйлөп. Бул жаңы маселе эмес, бул маселе кадима. Бул эски маселе. Мындай маселени тахриж кылганга болбойт. Демек менин канча аракет кылып китептерди карап изилдегеним дагы эрежеге түшпөй калып атат. Башка адамдарга таң калып атам, кантип маселелерди чечип атышат. Анан айттым, устаз, анда кандай болот? Туура, анан түшүндүргөндөн кийин билдим. Ооба, тахриж деген нерсе жаңы маселелерге болуш керек. Чындыгында аялдын зулумдугу бул илгертен эле келаткан, азыр болуп калган нерсе жок. Демек, мурдагы аалымдар айтпады, азыркы аалымдардын ушу менен казы өкүм чыгарып, экөөнүн ортосун ажырата албайт дейт. Анда эмне кылыш керек десем, хейла кылат экен. Нике күбөлүгү жок да, келиңиз ушу сиздин эмне десеңиз макул, жүрүңүз. Нике күбөлүгүн алалы. Нике күбөлүгүн алса жакшы болот экен. Пособие чыгат экен де, синдага барып, нике күбөлүктү алып эрте сотко бересиң. Нике күбөлүк менен болгондон анан сот нике күбөлүктү кырка турган болсо, бир байын талак түшөт. Азыр фатва ошого берилип атат. Маселени көрдүңүзбү, мен эмнеден келетам? Азыркы жаңы пайда болгон маселелерге оңойчулук менен жооп берүү мүмкүн эмес. Эрежелердин негизинде жооп берет. Аны Ханафи мазхабынын ичиндеги аалымдар жооп берет. Дагы бир маселе. Бир кыз бул дүйнөдөн өтүптүр, тырмак чаптаган экен. Бизде тырмак чаптаса дарат өтөбү? Дарат өтпөйт. Гусул өтпөйт. Дарат өтпөсө, гусул өтпөсө, ага өлгөндөн кийин жуусаң, жууганда өтпөйт. Жууганда өтпөй турган болсо, андага жаназа да өтпөйт. Бир кыз өтүптүр, ушу тырмагы чапталган болчу, эмне кылыш керек? Менден суранып калды, мен айттым, ошол бойдон жууп көмүлө берет.
Kandayca? Birinci mesele, bu жаңы mesele tırmak çaptagan. Al жаңы meseleni biz başka bir şeriatta Hanafi mazhabta ereceden tahric kıldık. Al erecemine gusulda mayitni ölgön adamды жууп атканда оозу менен мурду жуулунбайт. Эмнеге жуулунбайт? Эмесе гусулда оозу менен оозду жууш эмне? Парз. Бирок өлүктүгүн жуубайт. Себеби хараж дейт. Мүмкүн эмес. Кантип анын мурдуна суу куюп, анан кайра эңкейтип, оозун ачып куюп чайкайсыңбы? Хараж болгондуктан, оорчулук болгондуктан бул экөө калып кете берет дагы, жууп көмүлө берет. Ошого тахриж кылдык дагы айттык. Тырмагы менен ошол неме бар, бул хараж, кыйынчылык. Аны чыгаруу мүмкүн эмес. Аны чыгарыш үчүн бир специалист кызды алып келишиң керек. Ага $2000 берсең деле өлүп калган кыздын колунан тырмагын чыгарып бербесе керек. Кантип жанагындай аппараты менен чыгарыш керек да. Ошого кыйынчылык болгондуктан ошондой жууп, анан көмүлө берет. Бул эми айла жоктон зарылчылык үчүн. Ошон үчүн аялдарга айттык, тырмак чаптабагыла, кирпик чаптабагыла, өлүм деген айттырбай келет. Анан өлүп калсаңар, гусул важип, гусул насип этпей, жаназа насип этпей калбасын. Анан ушуну кыжалат болдум дагы, жооп бергенден кийин устазыма кайра жаздым. Ушундай болду, кандай десем, туура деди, туура, маселе туура чечкенсиң. Ушундай жаңы маселелерди эрежелерден чыгарып анан жооп беребиз кыяматка чейин. Мына ушундай маселе кете берет эми. Эрежелер түзүлүп калган. Айттык өткөндө Кудури китебинде 15.000ге жакын эреже бар дедикпи? Ошондон чыгарыла берет. Канча андан көбүрөөк, Хидаяда андан көбүрөөк. Канчалык көп китепти окуганча сайын ошончолук көп эрежелерди биле беребиз. Мына ошол эрежелер менен кыяматка чейин маселе чечилет. Ал эми Куран сүннөттөн өкүм алуу 4-хижратта токтоду. Мен мисал келтирип жүрөм. Бирөөнү үйгө чакырсаң, же болбосо бир жерге студенттердин общитасына барсаңыз, bir жакшы адам апарды дагы дасторкон жайып, бүтүн мөмө жемиш тамактарды коюп койду. Күнүгө студенттер алып жеп атат, bir күн жеди, 2 күн жеди, 3 күн, 1 жума, 2 жумада жанагы дасторкондогу нерсе түгөнөт да, туурабы? 2-3 жума болгондо ал жерде эч нерсе калбайт, жегенге эч нерсе калбайт. 4 жума, 2 ай турса дагы эчтеге жок. Эми буну биз шариатка салыштырайын деген ниетибиз жок. Сиздердин түшүнүүңөргө жеңил болушун айтабыз. Жанагы 500 аят менен 3000 хадисти 400 жылда муштахид мутлактар чыгышы мүмкүн болгон өкүмдүн бардыгын чыгарып, эрежелер түзүп койду, болду. Эми сен барып кыйналып, 20 жыл кыйналып, бир өкүм чыгарсаң, ал өкүмдү же Абу Ханифа, же Имам Малик, же Имам Шафии чыгарып койгон. Ошого 400-хижраттан кийинки алымдар бардыгы мазхаб кармап калгандыгы мына ошондо. Эми бүгүн дагы бир башка бир маселеге токтололу дедик. Өткөндө пайгамбарыбыз сахабалардын мезгилиндеги абалдарга токтоп, өзүнүн алымдарды эрчүү боюнча, алымдардын сөзүн алуу боюнча Абу Бакыр радиаллаху анху менен Умардын немесин окуясын айтып бергенбиз. Абу Бакыр радиаллаху анху калала боюнча ушундай кылып чечкен. Кийин Умар ибн Хаттабтын мезгилинде сен эмне деп чечесиң дегенде, мен Абу Бакыр чечкен маселеден аттап өтө албайм. Бол Абу Бакыр чечти, болду деген. Ал дегенде ошо сахабалардын мезгилинде эле өзүнүн улуу алымдарды, муштахидтерди урматташкан. Ошолордун сөзүн алган. Эми азыр биз карай турган маселе, сахабалар башка мусулмандарды иштихад кылган алым, салих алымдардын сөздөрүн ээрчүүгө дагы сахабалар жолдорду көргөзгөн. Ага Ибн Мас'уд радиаллаху анхунун сөзүн мисал келтиребиз. Бул
Abdullah ibn Mas'ud'un okuyaсын İmam An-Nasai özünün Sunan kitabında çıkarıp "Hadal hadisu ceyyidun." Bul dalilge jaray turan hadiste bizge bayandadı. Oşol jerde qal İbn Mas'ud radıyallahu anh. İbn Mas'ud aytat: "Femen arada lehu minkum qada." Sizlerge bir qazılık maselesi gelip qalsa, kimlerge aytat? Özünün şakirtlerini үйrөтөт. Alqama, Asvat başkalarga Kufada үйrөtөт. Men ölgöndөн keyin, men jokta, egerde sizlerge bir öküm gelinip kalıp, sizlerden ökümü suralınıp kala turgan bolsa, فَلْيَقْضُ بِمَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ Bayağı erece. Kur'an'dan alıp meseleni çeçkile. Şul jerde bir toktay turgan mesele. Egerde sizlerge bir meseleni surap gelse, Kur'an'dan alıp cevap bergile deydi. Demek, oşo sahabalardın mezgilinde dele Kur'an'dı okup, Kur'an'dan hüküm alalmay gelip surap atat. Kur'an'da var neseni gelip nege Abdullah bin Mas'ud'dan canı şakirtlerinden surap atat. Kur'an'da var olu turgan bolsa. Demek Kur'an'da var meselelerde bardık adam alalbayt, alımlar gana çeçer. Oşonu aytat, sağa bir qaz, şunday bir hüküm gelinip kalsa, Kur'an'da var bolsa Kur'an menen çeç deydi. Aytkan yok. Egerde sağa surap kelgen bolsalar, akit Kur'an'da sünnetni qarap bütüp, ana tappaganda sağa gelse gerek degen yok. Adamlar gelip surayıverет. Oşol mezgildegiler alımlardan suragan. Sahabalardın mezgilinde de, tabiinlerin mezgilinde de alımlardan suragan. Emi geldi, senden bir meseleni surap gelirse, al Kur'an'da bargan olsa Kur'an'dan cevap ver dedi. فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Eğer de al suralıp gelgen mesele Kur'an'da çok bol durgan bolsa, فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emni edip çeşken bolsa, oşo menen meseleni çeşip ver dedi. فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Emi şunday mesele gelip kalsa, Kur'an'da da yok, Peygamberimiz daha çeşpegen bir mesele gelip durgan bolsa, فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ Anda salih alımdar çeçken meseleni erçegin dedi. Abdullah ibn Mas'ud, Alqama, Asvat başka şakirtlerini үйrөттü. Birinci Kur'an'dan alırlar. Kur'an'da yok bolsa sünnetten, sünnette yok bola turgan bolsa, فَلْيَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ Şunday takva, alım, müştehit, alımdar çeçken meseleni çeçkiler. Özün ile şaşılba deydi. Başka birөө çeçip koygan bolsa, oşol jaka ötkөрө ber, özüң şaşpa, fatva çıgarганга. Birөө ayttıbı, boldu şaka, kutulasın. Muna oşol jerde sahabalar Peygamberimizden keyin bir salihler. Alar kimler? Müştehit je sahabalar da. Sahaba Abu Bakr je Umar je başka sahabalar oşolar fatva bergen bolsa, je men anem özüne aytqысы kelет da, je men bir narsa aytkan bolsa, menin sözüm menen fatva berilет деген söz. Fa in jaa amr laysa fi kitabillahi wa la qada bihi nabiyyu wa la qada bihi salihun. Hiç kim masalan çetpeptir. Andan keyin sel fel yectehid ra'yahu. Andan keyin oyu menen çetsin dep Abdullah ibn Mas'ud özünün şakirtlerini үйrөttü. Kur'an'ı qaraysanlar, sünnetni qaraysanlar, andan keyin salihinler Abu Bakr, Umar, Abdullah ibn Mas'ud yok bu, an sen de ijtihad kılasın. Sahabalar özünden keyingi tabiinlerge ijtihad kılığını үйrötüdü. İjtihad ne manamad? Fel yectehid ra'yahu. Özünün oyu menen. Biz ayttık, mujtehidler bir nerseni oyu menen çeçken bolsa, alar şeriattın negizinde çeçetler degan. وَلَا يَقُولُ inni akhafu ve inni akhafu. Abdullah bin Mas'ud aytdı da, men korkum, fatva bermeyim debegile deydi. Sen oşol darajaga jettiңби, mujtehid mutlak darajaga jettiңби, adamlar mesele surap keldi, жоқ болуп атабы, çeçip bersen, kaçpa sen. وَلَا يَقُولُ inni akhafu. Men korkum, koy, Kudaydan korkum, başkaga var debedi. Çeç dedi şu meselen. Sebebi Allah Teala sana şunda ilim berdi. İlim bergenden keyin eldin meselesini çeç deydi. فَاِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ. Emneden korkuyorsun? Aram memlekeni açık. 500 ayette, 3000 hadiste. وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ. Aram da belgülü. Ökönün ortasında bir şubhalı nerseler var. Anı da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Gümen bol boğan nersene
күмөндүүнү таштап, күмөн болбогон нерсеңди ала бер дагы маселени чече бер деп Абдуллах ибн Мас'уд өзүнүн шакирттерине үйрөттү. Бул жерден биз эмне сабак алабыз? Пайгамбарыбыз сахабаларды үйрөттү. Кантип өкүмдөрдү алышты? Сахабалар табииндерге үйрөтүп атат. Табииндер, мына ошо Абу Ханифалар, имамлар табиинде үйрөттү. Мына ушинтип исламдын мурасы мына ушундай болуп келатат. Ар ким эле Курандан, хадистен өкүм албайт экен, алымдар гана алат экен. Не деди? Салихун, ошол муштахид мутлака даражага жеткендердин сөздөрүнөр. Болбосо өзүң иштихат кыл. Бул кимдерге айтат? Өзүнүн муштахид мутлак шакирттерине айтат. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхуну Куфага барган мезгилде, Куфага кантип келгендиги жөнүндө кийинчерээк окуйбуз. Азыр кыскачараак айтып койсок, Абдуллах ибн Мас'уд келип ошол Куфа элин Саад ибн Аби Ваккас Куфаны негиздегенден баштап Усман радиаллаху анху халифанын акыллыгына чейин өкүм кылган болсо, ошол мезгилде 4000ге жакын муштахид мутлакты даярдаган дейт. Ошолорго айтат бул сөз. Демек, илим өзүнүн эрежеси менен келет. Эмне себептен нөлдөн келет абыз? Пайгамбарыбызга кантип илим түштү, ал сахабаларга кантип үйрөттү, сахабалар табииндерге кантип үйрөттү, табииндер Абу Ханифага кантип үйрөттү, болду. Анан Абу Ханифаны ээрчип атабыз. Биздин илимибиздин чынжырчасы бекем. Пайгамбарыбыздан Аллах Таалага байланып турат. Биз ар жерден чыгып, бир үңкүрдөн чыгып, бир уядан же бир алачыктан чыгып, шарият кармабайбыз. Биз мурдагы сахабалар, алымдар кайсы жол менен келген болсо, ошол жолду гана ээрчип атабыз. Абу Ханифа эч жерде окубастан эле өзү эле чыгып бир жерден бир маселе жазган эмес. Азыр ушинтип келет абыз. Азыр сахаба табииндерге үйрөтүп атабы? Эртең табииндерди окуйбуз. Табииндер кантип илим алган? Анан Абу Ханифалардан кантип илим алды? Анан Абу Ханифадан бизге Ханафи мазхабы жетип келди. Ушуларды билип ала турган болсок, биздин илимибизге ишеним болот. Ханафи мазхабтагы чечилген маселелер жанагы достор айткандай элем да, жеңил эмес. Кандай оор маселелер, атайын тартиптер, эрежелер менен. Дагы башка бир мисал, عن الشعبي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح رضي الله عنه إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه شريح بن حارس دegen Abu Umayya degen bir alımdı, tabiindi, Kufaga kazı kılıp dayındagan. Al kişi 60 yıl kazı oldur. Umar ibn Hattab Şurayh'ti Kufaga kazı kılıp dayındap atkanda ağa oşentip kat жазып тұр Umar ibn Hattab Şurayh. Şurayh деген нәрсе bu qadi Kufa'dağı qazı olup al qazılıqты Umar ibn Hattab radıyallahu anhu Kufaga qazı kılıp dayındagan. Oşol Umar ibn Hattab dayındagandan başlap 60 yıl qazı oldur. Qazı деген нәрсе азыркы биздикиндей мансап эмес, адамдардын маселесин чечкен. Bir yıl gana Basra'da qazı olup tur, oşoğu 2 şaharda qazı olğan dep Şurayh şeriatты nimede tarixte şunday belgili. Kufa'da 60 yıl, 59 yıl, 1 yıl Basra'da, Irak'taki başka bir şaharda qazı olğan. Emi Umar ibn Hattab radıyallahu anhu Şurayh bin Haris'ke qat жазıptır. İza ja'aka şey'un, eğer sağa bir surov gelinip qala turgan bolsa, fi kitabillahi faqdi bihi. Bir surov gelip Kur'an'da var bolsam, oşo menen hüküm kılgın deptir. Ve iza ja'aka ma laysa fi kitabillahi celle celaluhu fanzur fi sünneti Rasulillah. Janagı ereje görünür, qaytalanıp atat. Oşol ereje menen Abu Hanifa dele algan.
Sekin келет ауыз. Бардығы bir erejemden. Peygamber üretken. Kur'an'dan al. Kur'an'da yok bu sünnetten al. Faqdi biha. Fa in kana amru leysa fi kitabillahi celle celaluhu ve lem yekun fi sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fanzur ma ecma'a aleyhin nas. O mınake. Kur'an'da qarada yok bu. Sünnette yok bu. Ya şurayı andan keyin tappasan fanzur ma ecma aleyhin nas. Adamlar emnige icma kılıp duruş onu qara dedi. Oşun için icma bizde hüküm alınıcı bulak. Kaysıl icma ise icma sahabalar. Hanafi mazhabda. Emi sahabalar görünür. Her birine Kur'an sünnetten alıp öyle yaşay vergile degen yok. Qazı kıldı. Al qazı meseleni çeç otat. Al qazıga öğret otat. Mına tip meseleni çeç. Егерде жана айтылга тургандай болсо болду эми мусулман болдуңарбы өзүңөр жашай бергиле Куран мынакей хадистер бар жашай бергиле деген жок бир казыны койду казыга үйрөтүп атат Курандан сүннөттөн андан кийин фанзур ма ажма алейхин нас фахуз бихи анан ижма сахабалардан алган فإن كان مما ليس في كتاب الله جل جلاله ولا في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه قبلك أحد سنة مرة إيش كما يتبادر إجماع تابول وصو فاختر أي أمرين شئت أنا مسألة özün çeşit bir özün tanda anan eldire fatvasını berdi. Egerde qalasaң dedi an tashtahida ra'yak oyun bilen fatva berdağı mujtahidlerin oyu da şeriat dedik ha. Aldığa jıl deydi. Qalasaң жооп бербеdağı arkaga çegin deydi. Бирок сага жакшырагы şo жооп бербей койгонуңа аракет кыл deydi. Себеби канчалык фатваны бергениң сайын senin moyununa жүктөлөнөр жоопкерчилик. Эч ким жыргагандан суроо жооп кылып аткан жери жок. Адамдардын муктаждыгын чечүү үчүн гана суроого жооп берди. Адам өзү шун жакшы угуп алачы. Адам, ар бир адам өзү намазын, орозосун, ажылыгын, зекеттин бардыгын исламдын негизинде кылып, кыяматка бар ушуларга жооп берип, бейишке кирип кетишөсү чоң маселе болуп атат. Өзүңдүн маселеңди. Эми ага кош эми. Өзүңдүн маселең бар, намазың бар, орозоң бар, ажылыгың бар, башка маселең, аялың, маселелериң бар. Анан адамдардын суроолорундагы мойнуңа милдеттеме алып алгансың. Аны жооп берипчи. Аны кыяматка барганда сен ошондой десең, сен минтип жооп берипсиң. Эмнеге минтип жооп бердиң? Сен мунуга минтип фатва берсең, эмнеге антип фатва бердиң? Десе мунуга негизинде фатва бердим десең, туура фатва берген болсоң, бисмилlah, майдам. Болбосоң, ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат. Ким фатвага жүгүргөн, ал тозокко жүгүргөн дейт. Эч ким жакшы көрүп аткан жок, ал суроолорго жооп берген. Айтат да, ушу суроого жооп бербей эле болбосо, жооп бербей эле коюн. Жооп бербей эле атканбыз. Бирок адамдардын маселесин чечиш керекпи бирөө? Чечиш керек. Мен жаңы келген мезгилде мени мына улан шейх билет. Насаат медиан. Мен суроого жооп бербеймсиң, жооп бер. 6 ай суроого жооп берген жокмун. Башка бирөө жооп берсин. Карасак маселелер оорлоп, суроо көп, элдерде талап көп. Жооп бергенге мажбур болот. Болбосо эч ким кызыктар эмес суроого жооп бергенге. Сонун кылып сабакта айта берсек болот. Мына азыр 18 мүнөт калды, тияктан суроого жооп бердим, мага көргөзүп атат. Мен сабак өткүм келип атат. Себеби канчалык суроого көп жооп берген сайын, ал мойнуңузга милдет болуп атат. Анан айтты, эгерде жооп берсең, анда алдыга жыласың, көп маселелер адамдар маселесин чечесин. Жооп бербесең, арткага чегинесиң, маселе чечилинбей калат. Сен үчүн жакшы бирок ошо. Бирок үммөт үчүн жакшы эмес. Аллах Таала ошондой кылып сага бир мүмкүнчүлүк берди, башкалардан тандап сага илим берди, демек, ошол илимдин аманатын элге тапшырыш керек. 18 мүнөт вактыбыз калды. Ибн Аббастан келген дагы бир. Бул жерде дагы Омар ибн Хаттаб Шурейхке айтып атканда эмне деди? Ма ажма алейхин нас.
özünün kийинкилерге irşat берип атат, көргөзмө берип атат. Кур'ан сүннөттөн болбосо ошо ким ижма болду ошолорду ала алат. Ушул эрежелер менен келет азыр. Абу Ханифанын маскабына мына ушинтип отуруп жетебиз. Бардыгы erecenin negizinde, usuldun negizinde Peygamberimiz sahabalar öğretken, sahabalar tabiinlerge öğretip geleydi az yakın kaldık aslında. An İbn Abbas radıyallahu anhu. İbn Abbas'tan gelgen rivayatta aytat, bunu İmam el-Beyhaqi özünün Sunanul Kubra diyen kitabında bayandaydı. An İbn Abbas'ın İza su'ile an şeyin huwa fi kitabillah qala bihi. Emi İbn Abbas jönde ayttat, egerde İbn Abbas'tan, bular mujtahid mutlaq sahabalardan. Egerde andan bir nerse suransa, Kur'anda bar oturamsa, Kur'andan cevap beret dedi. Fa iza lam yakun fi kitabillahi qala ve qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bihi. Anı Peygamber aytkansa Peygamber'in sözü menen cevap beret dedi. Egerde Kur'anda da sünnette jok bolup oturgan bolsa, Abu Bakr Umar bergen fatva menen bereriz. Anake. Özünün alımdardın fatvasını alıp atat. İbn Abbas Kur'an'dan alatken, tapmasa sünnetten alat, bolbosa Abu Bakr Umar'dın fatvasını alatken. Geçe Umar'dın meselesini karagamızda Abu Bakr'da erçigen degen. Alar da jok bolup oturgan bolsa, iştehede bi ra'yihi. Andan keyin özünü iştihad kılsa, mujtahid mutlaq. Ha? Mına İbn Abbas'tan dağı mına şunday rivayet geldi. Bardığı erece menen geliydi. Her kim ele meseleni çeçip özü kalaganda emes, belki alımlar İbn Abbas'ın pikirinde en alım Peygamberimizden keyin Abu Bakr Umar bolgonduktan ne dedi? Kur'an sünnet anan Abu Bakr Umar. Emin bizge geleytkanda Abu Hanife. Oşoğu فَاِنْ كَانَ هَذَا هُوَ نَهْجِ السَّحَابَ. Eğer uşul nerse sahabalardın menheci, sahabalardın jolu bola turgan bolsa, alar özlöründen ulurak, urmatlırak alımdardı erçigenge jol görgözse, özlörü sözlöründe aytsa, sebebi alar özlörü aytkandan görü Abu Bakır'dın, Umar'dın sözünü alıuunu jakşı görüp turgan bolsa, anda bizge ne kılışımız gerek biz? Biz özümüzden alım bolgan ayyimetul mezahib, 4 mazhab alımları Abu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet'ti özümüzden sözümüzden jogorı koyuşumuz gerek. Abu Hanife aytaveret, men aytam emes. Abu Hanife'nin aytkanın, İmam Malik'in, İmam Şafii'nin aytkanın alışımız gerek. Emi bir soru verilse bro. Oşol Abu Bakr aytkanı, Umar aytkanı biz alıverебizse jok. Sen algan hakkın jok. Sebebi sen bilbeysin. Abu Bakr'ını kaçan aytты, Umar kaçan aytты, andan keyin al sözünden kayttıbı, kaytpadı, Umar'ın akırgı fatvası, andan keyin özgördü. Anı bizge tertipte mazhab eğleri ereceleri жазып koydu. Var sahabalardı qarab. Oşun üçün Abu Hanifa'nın erejesini aytadi. Men Kur'an'dan alam dedi, sünnetten alam dedi, Kur'an'da jok bolsa, anan icma sahabadan alam dedi. Anan sahabalarga gelgende ahtaru dedi. Sahabalardın fatvası biri bolot dese, başka sahaba bolbosa Abu Hanife'den men ihtiyar kılam deydi. Kaysin ihtiyar kılam dese, mujtahid mutlaqtıkın alımırak sahabanın sözün, alımı ilim azırak sahabanın sözünün jogorı koyam deydi. Ököz bilebiz hazır şu mezgilde? Bilbeyiz anı. Oşun üçün biz 4 mazhabtan birösün karma 500 millet болады. Oşun üçün kebir meseleler var. Hanafi mazhabdagi erecelerden daha bir erece, Hulafa ar-Raşidun bar go 4 halifa. Oşolordun fatvalar, sözleri başka sahabalardan jogorı turadi. Eğer başka sahaba bolboyt dese, 4'te bolot dese, 4'tönükünü algan Abu Hanife. Emnege dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini erçigen abaldı. Peygamberimiz ne dedi? Sünneti ve sünnetu Hulafa ar-Raşidin. Meni sünnetim algıla, anam Hulafa ar-Raşidin çıkaran fatvalarını algıla dedi. Oşonduktan Abu Hanife erece koygan. Sahabalar menen mesele gelip kalganda ana ahtaru dedim, ihtiyar kılam. İlim düyrögün aldırak koyam. 4 mazhab, 4 hulafanın jogorrak, ana Abdullah ibn Mas'ud, ibn Umar. Oşentip sahabaların sözleri jogorı bolat. Tabiinlerge gelgende Abu Hanife ne dedi? Humur ricalu nahnur rical. Köz bir değiliz tabiinler. Alardın sözüne benim muhtaçlığım jok dedi. Alar kılgan nerseni biz dağı
kılabız dedi. Mına ошентип alımdardın, sahabalardın jolda ötürgen bolsak, şu bizden alım adamdardın Abu Hanife, anan İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbal'ın sözlerini alu biz üçün jеңil boladı. Daha aytıp koyayım. Sahabalardın Kur'an'dan, hadisten, sahabaların fatvaların, rivayetlerden alğanға bizin akıbız yok. Sebebi al sahabalar kaçan fatva bergen, andan keyin al sözünden kayttığı, andan keyin başka sahaba anıqынан jogorу fatva berdi, biz bardığını taap жетişe alбағандықтан, anı tertiplep koyğam 4 mazhabtın birösün karmaş milleti bolat. Ve sallallahu teala hayra halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ım razı olsun.